Kita ulang sekali lagi nak ajar semayang mayat supaya tidak ada alasan akan datang berlaku kematian kita tak semayang. Seminit saja belajar semayang mayat. Kalau kita nak buat diploma PhD 5 jam kena jawab depan profesor. Faham lagi? Tapi semayang mayat 1 minit saja. Yang pertama takbir. Allahu Akbar. Aku semayangkan mayat ini dengan 4 takbir. Fardu kerana Allah Ta'ala. Baca Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin, amin. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama macam dalam tayat akhir. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kalau mayat itu laki-laki, Allahumma billahu depan kita. Wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah, dan seterusnya. Tak ingat lagi, tak ingat, pendek sudah. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang tak? Senang.